posljednje što ćemo uraditi jeste staviti masku i rukavice. Moramo da kupimo apoteku. Znate već na koji način kupujemo radnju, tako što je obijamo. Drop it. Dobrodošli ljudi u najnoviji video. U današnjem klipu radimo Dobrodošli ljudi u najnoviji video. Danas radimo, kameraman se ufurao kao da radimo spot. Danas radimo ljudi spot. Danas snimamo klip u kojem ćemo da kupujemo sve iz mog grada. Znači evo vidite ovdje iza katedralu, ne vidite zašto je bele boje trenutno od svetla, ali nju ćemo isto da kupimo, kupit ćemo svašta po gradu. U pitanju je Application Landlord Go se zove. Sad će brat da vam pokažem. Kupujete virtualnim parama stvarne objekte preko Google mape, znači učitavam se. Nemoj mi puno skakat po kadru da bi... Jel dobro? Kad ulazite u Landlord ovako izgleda, unapredili su, imali su pre aplikaciju, ovo je sad upgrade, znači prošle godine smo radili i sad ponovo radimo s njima. Ja trenutno kod sebe u kasi imam oko 10 miliona dolara, moj prvi milion u tuđoj kasi rasta. Cringe. Šta se dešava? Znači evo gde smo mi, ne znam da li vidite, evo da uključimo 3D, 2D i Navigation AR. Ole, sad vidite kamermana. Vidite sve okolo. I evo, ovdje je jedna prodavnica, druga. Pogledajte kakva aplikacija. Znači kupujete realno sve. Evo, tu su te dve preko Google-a. I dobro, znači mi gledamo okolo što možemo da kupimo od svih ovih objekata. Šta imamo? Evo vidite, na aplikaciji ima Office Shoes, da vidimo koliko on vredi. Vredi 8 miliona dolara, snimi Office Shoes. I vidite, Office Shoes je tu. 8 miliona vredi, za početak ćemo da kupimo za milion, može. Dobijat ćemo 4 miliona dolara. Baj, evo ga, loading, Nazare. Kaže, nice dan, dobro si vidio brkonja sive boje, osjedeo. Pošto sve mora da ide legalno, mora protokol, razumeš, onda imaš ugovor. I sad mi dobijamo portfolio, ugovor, i evo ga, ulazimo tu gdje je ugovor, i evo potrebno je 57 ovih coinsa, 3 sata treba papirologija da se završi. 3 sata, pa ja za 3 sata mogu da kupim auto. Platit ćemo coinse da se to odmah završi. I evo ga, sad smo dobili, koliko je otprilike? Kamermane, koliko je? Od 8 miliona 900 hiljada, 10% smo kupili Office Shoes-a. Znači imamo 10% onih patika, hoćemo do radnje. Sad ćemo da uđemo u radnju da im tražimo te patike koje smo kupili, pošto preko ove aplikacije kad kupite nešto možete automatski uživo to da dobijete. Tako da, ajmo vamo. Evo, na primjer, dovoljno nam je samo ovaj tu deo gdje piše Tommy Hilfiger i to je to, kasnije ćemo da uzmemo. Dobro, to je taj naš portfolio, ali mi se vraćamo ovdje u okolini šta sve možemo da kupimo. Hoću da kupim crkvu imena Marinu. Snimi kamermane, fino da izgleda. Evo je, crkva imena Marinu vredi 60 miliona. Pa ja za 60 miliona šta mogu da kupim? Kupit ćemo za 2 miliona, ajde da isfleksujemo maksimalno. I evo ga, ponovo se sređuju papiri. Ne znam da li me voli ili je samo zbog papira. Treba 5 sati da se čeka, pošto je crkva malo teže. Sad smo se level upovali, tako da imate i levele. Fora je, opa, što sam dobio kolekciju? $1 milion u kasu. Evo tu smo kod crkve, znači ja sam konto ovaj tu donji deo da bude moj, pošto je velika crkva, znači 10% je donji deo. Sprdam se malo ljudi, ali poenta kod aplikacije naravno zabava, takmičite se u vašem gradu sa drugarima ko može najveći deo grada da osvoji i onda bukvalno screenshotujte mi, pošaljite da vidim. Pobednik je onaj koji najveći deo grada osvoji. Vi dobijate pare od toga što kupujete deo crkve, što kupujete deo marketa, Office Shoes-a. Umorila sam se. Da, umorila sam se. Dobre. Pili smo tu iza mene vodu, sad smo u parku, Dunavskom parku, uživamo, sad ćemo njega da kupimo, iskreno, mnogo ljudi ovdje šeta, moram da isfleksujem da kupim taj park zato što nervira me bret, ne mogu u mom parku da šetaju. Deca, evo ovaj hoće iza da se slika, ne može. Šalimo se ljudi malo, Dunavski park, da vidimo koliko vredi. 50k, 60, 100, imamo 7 miliona, kupit ćemo 1/5. Šta ćeš, ne znam za više, 1/10, ne znam za više. You can't have more revenue. Ne može više. Znači ovi što se rade ne mogu više njih. Moram onda ovaj da platim.
Evo ga ljudi, uspjeli smo da kupimo, vidite, svi ulazi u kadar, zato smo mi kupili 5 miliona Dunavskog parka, da ne bi mogo niko da ulazi. Znači sad ćemo ih mi sve oterati, 1/10, ovo će da bude moja 10, evo ovaj deo. Za Dunavski park 10 sati da čekam, pa šta da radim u parku 10 sati sa svim ljudima, hoću sam da budem, brate, kad sam ga već kupio. Ništa, onda pobeći ćemo iz Dunavskog, ajmo. Gledam još šta imam ovdje od lokacija, čekaj da uđemo u ovu 3D, da vidim jesi ja sad pomeram. AR, vidi ovo, on se pomera. Vidite okolo, evo moje patike. Nema sad lokacija zato što nema nikakvih radnji, ovo je sve taj Dunavski park glavni. Kamerman, ajde snimamo spot. Sprdam se ljudi, znači šetamo sad ovdje Dunavom, da vidimo jesmo zaradili nešto. $13.000 smo zaradili za nekih 20-ak minuta što nisam bio tu. Evo možemo i da double profit, ali nama je dovoljan i 13k profit, nećemo da ga double-liramo. Sve u svemu hoću da vidim sad putem kamere da li ovdje ima neke lokacije. Tu je ponovo kamerman, da li možemo nešto da kupimo, da će da se detektuje. Opa, možemo ovdje da kupimo nešto. Šta ima ovdje sve da se kupi, možemo onu zgradu tamo da kupimo, jel vidite? Tamo inače i tvrđava, ali ona je mnogo skupa. Kako da kupim Exit, brate? Kako da kupim Davida Geta? Tako da ljudi, sljedeće što ćemo da kupim, evo, da provjerimo preko kamere jel ima nečega. Evo ovdje kafića. O čemu se radi? Radi se o ovom ovdje, kafe Cepelin. Vidite da piše tamo Cepelin, izumiraj ga kamermani. Da, vidjeli ste. Tako da ostalo nam je oko 2 milijuna, moramo da prodamo nešto do duše odavde. Pošto sam žedan, kupit ću nešto iz Cepelina, mislim kupit ću ceo Cepelin. Koliko tako puno Cepelin vredi? On je brod, vidite, nacrtan brod. Pola miliona za Cepelin, prodajemo sve. Evo, prodali smo, vratili su nam pare. Sad imamo mjesto u portfoliju, možete samo 5 stvari da kupite, to mi je malo smor. Mislim, dobro je to, ali kao, kada vidimo, je li u portfoliju? Dobro, jel ima negdje neko pića? Jel dolazi neko piće negdje? Hoće li doći? Ima pića. Dobili smo ljudi piće od Cepelina, tako da to je ekstra. Posljednje što ćemo uraditi jeste staviti masku i rukavice. Moramo da kupimo apoteku. Potrebna nam je zato što drugi talas uskoro dolazi kod nas u državu. Ne, seri. Stavljamo i rukavice. Znate već na koji način kupujemo radnju. Tako što je obijamo. Evo ga. Level up, to je to. Ostalo nam je oko milion, za toliko ćemo kupiti ovu apoteku. I fanovi iza, fanovi kaže. Šta se nalazi pored nas, evo neću ni gledati okolo. Šalim se, pogledat ću naravno. Da li ima ono što ja tražim? Nema. Ili ima onoga što mi tražim? Evo ljudi, tu je apoteka, vidite i sami znak. Tako da kupujemo apoteku, izlazimo. Ćao brate moji. Znaju me svi ljudi, šta da vam kažem. Odzumiraj ga kamermana i ajde da kupimo to. Znači ulazimo, Zegin se zove apoteka, samo da je pronađemo, vidjeli smo i tamo preko Google mape, preko kamere. Apoteka Zegin Farm vredi 65 miliona, pa šta oni diluju ovdje, kokain, sprdam se. Tako da ljudi, za milion ćemo kupiti, kupili smo ljudi deo apoteke, oficijalno za 3-4 sata, to je to ljudi. Kupili smo, ostalo nam je samo $20.000. Sljedeće što ću da vam snimim jeste sutra profit, da vidite koliko smo zaradili. Imate u opisu ovu aplikaciju, pa možete da instalirate naravno. I evo ga ljudi, novi dan, da vidimo koliko smo danas zaradili novca. Piše $202.000, tako da kao što možete da primetite, za to vreme od rentanja smo dobili baš dosta para. Pošto ovo sad dok snimam, sljedeći je dan, ili tako, ili također nešto što nisam vam pokazao, to je, znači imamo ovaj profil, imamo ovdje neke achievemente razne, mislim kao te dodatke, kapirate, aukcije svuda sa sveta, kontate. I onda ovdje pogledajte koliko ih ima, evo ima McDonald's za 2 milijuna, tako to. A imamo ovdje tipa da pogledate lik koji igra najviše ovu igricu, koliko ima para, ka je 5, koja je ovo cifra, 1000 milijardi, to je zilijardi. Ne sve, kako se zove taj broj? Napišite dole. 77 milijardi, brate. Ko je najjači lik? Ko bude prvi kod nas na Balkanu? GG. Ali da, sve u svemu, evo vidite i ovdje gdje sam ja trenutno kod moje kuće, evo ima roštilj na palačinki i tako svašta nešto. I sad mi možemo opet nešto da kupimo od ovog novog. Nećemo ništa kupovati. Kupili smo, zaradili smo novac, eto vidite, zaradio sam $200.000.
za nekih 15-16 sati, što je stvarno odlično. Tako da ljudi, instalirajte Landlord aplikaciju, to bi bilo to, igrajte, takmičite se, pošaljite mi screenshot na Instagram, Cristian Goldenito 1, koji deo grada, šta ste kupili, vidjeli šta sam ja sve kupio, znači sad imamo besplatne ove maske, rukavice, samo uđem, kažem ja posjedujem ovo. Prda se naravno, ostavite bratu subscribe, do sljedećeg klipa, Zlatni brat ljubio brat, u opisu je i za Android i za iOS ova igrica. Vidimo se. Šut!